dobar dio manipirao koji igrici je. Gdje idem? Imam šmajs. Evo ovdje ima i na 110. Bravo, kilogram. Pred nas snima. Nemoj me u kamion, brat. Ajde, To onaj Rik, lijevo. Rik. Ne vidim gdje vozim i razvaljam se putem. Treba nam repair. Evo lik vani. Tank na 300. Ok, okreti se prema desno i ti Amar isto. Došao iza nas, nije da se vidio ovo. Stani. Maši. Nije, pogodio sam ga, ne znam jesam bounce-o, šta je bilo. Šeram. Razvijem. Lijevo, anti-tank. Ima i pred nas, hoće. Ajde, sad. Okreti se. Bravo, to. Pucaj u uši vidio. Bravo. Pucaj u uši vidio. Pucaj ovdje na 10.6. Ovo si umašen, Zvotić. Sad, još. Ne. Ok, 305, Amar. Shit, na nas. Ovdje bi Ance da se izvuče. Jaži. Samo gleda Amara da nam ne priđu od ovdje. Dobro su ovo. Ajmo mi gdje bježanju. Evo vidim ga. Evo ubio sam ga. Ovo je fantazija što smo išli i živo, ovo je nadrealno, brate. Ne mogu promijeniti brzinu da se piti. Odakle? Lesno. Right now we are on F8. Evo, to je Allahu ekber. Nek nas je razni. Jesu, brate. Ajde spomir malo možda po... Evo i opet trči gore. Bravo majstor. Čekaj. Ima ljudi. Bio sam outpost. Spavnaju se ovdje. Bogam. Već. Evo vidi opet se spavnaju. Ovo ovdje. Bravo. Evo, outpost. Imao sam ga na nišanu, brate. Desno nas gađaju. Lijevo. Ja ću izaći s tankom. Bio čovjek iza nas. Evo tanka njihovu, brate, isto. Evo, razio sam Shermana. Nešto je bilo. Bjeć. Ja ću pokušati uništiti ove ljudi iza nas, ima ljudi. Sam tu. Sad su on nas kontali, brate. Jeste tu idemo. Guys, we're already losing the point. We can't advance in time. Aha, ulazi brk. Kupio sam dvojicu. Za tank. Čovjek vali među. Ne može. Neko nas gađa. Mogu vamo s lijevo malo. Nice. Hey, please leave tank. We are full squad. Squad. Thank you very much, man. Nice. Ubi ga se. Te sad. Allah. Imaš ovdje na ovoj živu, ti spalo ovdje. Bravo, Nice. Odakle? Prikrat ćemo se s lijeve strane. Za nas. To je to. Je vam drugačiji zvuk, dečki? A? Voda nas ne ču.
Ne, evo i... Okrećeš me retardiran. Ja sam slušam komandu, ne ništa. Aj, rikverc. Voz rikverc. Evo još malo naprijed. Bježi odatle. I desno, naprijed desno, tjerije. Naprijed desno. Super, dobro. Još da izbjegnemo ovo. Dobro, sad smo gdje. Neka, taj tank, šerm. Amari, dobro, 26. Čiji ima tank pola? Čiji je ovo tank ovdje? Zar ono nije razrešeno? Ono smo rekli da je razrešeno, brate. Ovo je zvijezda, gdje ti bez nesova, evo. Bez nesova ovaj tank, bez dva nije nešto, ima ljudi. Ušao je već u njih. Ja je noga nisam. Šta bi ja volio sada? Ja volio da izvirijem ovdje na 108, krenem se skroz desno. Izvirio sam da vidim kako je znanje. Kucaj ovdje na ovaj transporteru. Imaš ovdje isto info. Gađa nas neko. Gađa nas sa ove pozicije na 4. Gađaj ovdje na 4, gađaj na 4. Dobro, sad ću. Gađaj na 30. Bravo. Ovo je Bravo. 15 kila. 6 ljudi ispod. Transporter ovdje, ovaj ovdje. Ima i Evo je ispod nas, blizu. Vidim. Ne mogu pucati. To. Tiger tank, enemy Vraćamo right rikverc. behind you on the Vrat. right. Vrat. Evo ovdje dole tu je. Kuci na 9. Dole, taj rul. Okej, ja mislim da je. Ne vidim. 59, 60. Nice, 5-0 si. 57 kilova. 50. Ono smo i Nobel, brate, raznijelo, znači ja sam tamo napravio 15 kilova, brate, pa je sve Jes, znam. boga. Samo vidiš komade, kod